Ngarah Lombok nang kebon, guys. Gue mbok wis abang-abang, guys. Ki jenenge Lombok setan. Nek nang ngene iki jenenge Lombok apa, guys? Ki ya pedes banget anggar nggo nyambel, guys. Lah wong wis pada abang ya gegen tak arah. Kebeneran. Lombok inyo nang kulkas entek, guys. Nek mamur ana sambel kuwi rasa-rasane hambar. Kayak ora semangat loh, guys. Jadi kudu nyambel pokoke. Alhamdulillah, guys, nyingget ora tuku Lombok ya. Rega Lombok ya ki mandan-mandan larang, guys, nang kene. Nek nang ngene rika Lombok larang apa murah, guys?